Possibilidade suku Motael sela halau atividade barak, hodi comemora lorong consulta popular badala nulo resin lima tinang ne, tambah lagi orçamento husi governo. Quarta-feira lorong tolulo resin ida fulan zuilu tinan rihun nulo resin hat. Chefe suku Motael, Luis Antônio Viegas, hato informação neba jornalista sira, iha sede suku Motael dili. Tuir Luis, nudar autoridade local, niarasi que ona Hanoi hodi realiza atividade rumah. Iha suku larang, liga comemoração lorong importante ne, mas be orçamento maxidau kiha, então nia honi nia comunidade, inclui jovem sira, se cria rasik atividade rumah, ho orçamento husi suku niang. Ia kuliah kon bapar perasaan 3 Agosto ni, ami hane, ami sehen tambah ami mos tuir, hane sehen nambah. Tambah aktivitas program nasional di Boto, nebe bayi biji kuah nos kita ni bayi konsulta popular ni, ini partai tambah suku, ya liusi minister sekali opos, tambah tu informasi mereka andirona akompanya media kata, ya postan itu tuh atau banyak aktivitas di sportnya. Nebe kari asal ami suku motel, anila iya orçamento ne tambahnya banyak municipio, tambah kata municipio ini total dia 31 suku. Nebe atau jadi orçamento total to, nebe sekali kato vamos ya suku motel, ami sehalau dunia ami aktivitas para sambaria, festa konsulta popular ini, tambahnya kan ami tamane iya ne antis iya antigos ami ya 2021 ni ami halo na aktivitas ida ami halo be jogo tasa rotativa musuh muteka nebe ami para sabanya nebe iya fulan gosu nelara ne kare ami bel halo iya gosu nelara ami bela pada be dalam ami halo tadi itu tambah kondisi provisória ami campo nebe que agora ia campo be bora provisório se tem banco central se usa ela bahia banco central nebe iya na ami se are kalau orang berani be halo nebe aktivitas nebe kami halo ami se focaliza ia de esporte ma futsal. Primeiro futsal, segundo atividade extra da mahal makne. Ami halo lipe serai. Kari kami rio orçamento tuan, ami se atividade ni ami focaliza ia itanya ali. Ilusia jubileu sera. Ana sa ami tola atividade zo futsal, baitnya feto, ho itanya ali mungkin kuat seranya ami focaliza sira ne beke bija situ tu mai karekne. Mas bem dehang, possibilidade de se halau jogo futsal tarde ituang, tambah campo futsal bebora, da se utiliza hela evento BCTL Cup, e se coco halo horário, atu nunela bele soque malu. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post.